Nyofho dzo ṱangana na vhuḓifulufheli. Vhagudiswa ri khawedzi mamavulo u vho sedzana na mutshini wawe wa u runga musi o lindela mvelelo dzawe dza matiriki izwi sa nḓila ya u tinya u humbulesa nga hazwo. Vhagudiswa uyu wa miṅwaha ya 18 ndi muṅwe wa vha paḓaho ḓana vha bvaho tshikoloni tsha sekondari ya Peter Ndavhelelo tshi re Sishiho vhe vha ṅwala milingo wa matiriki ṅwaha wo fhelaho. Ene u tenda uri ḓidina hawe zwi ḓo ṅwa mitshelo musi mvelelo dzi tshi divhadzwa. I feel very anxious and the anticipation is very killing because I do not know how the results are going to be or how they're going to look like. And then I am expecting to like a bachelor actually because I studied so hard. I had sleepless nights. Mama Bulo o ita khumbelo ya u isa pfunzo dzawe phanḓa University tharu hune afho a vha na fulufhelo ḽa uri u ḓo gudela hone zwa mulayo. I want to be a lawyer that stands for human rights of people because I believe that when I was growing up, I had to see my parents being oppressed of their rights and their human rights were being oppressed all the time, especially my mother since she was a single person. Musi zwithu songo tshimbila zwavhuḓi mahoḽa vhanzhi vho hwesa mulandu emisi wa pfunzo vunduni vho pholi vhushielo kha u tsela fhasi uho he vhanzhi vha ri khune vho bviswa tshiduloni itsho nango zwa ralo musi vha tshi bviswa zwa zwino vhunzhi ha vhafara mikovhe vha na fulufhelo ḽa uri emisi muswa wa pfunzo vho mavhungu ḽirule ra makhanya vhe vha khethwa zwenezwino vha ḓo ḓisa tshanduko kha u khwinisa mvelelo dza vundu iḽi. When we were doing school visits, we have seen that now everyone is scared of the current MEC. Everyone wants to push so hard to can please the current MEC. So that on its own shows that there is leadership currently. Muḓivhi wa pfunzo vho Dr. Ebi Ncwepe vha tenda uri kilasi ya matiriki ya mahoḽa I ḓo ḓisa mvelelo dza khwine kha dza u ḽa muṅwe ṅwaha. If you look at the results of Limpopo, even over the years, because it's not about the number or the position, the quality. Limpopo has been getting a number of bachelors comparative to other provinces, and even in when it comes to subject, especially if you look at the gateway subjects, Limpopo has been performing exceptionally well, especially a district like Vhembe. Vundu ḽi na ṅwaha ḽi na fulufhelo ḽa u swikelela phesenthe dza 70 kha kuphasele kwa matiriki na ṅwaha.